Halo teman-teman, hari ini Abang None mau nyari teman-teman Abang None nih. Pengen ngumpul sama teman-teman Abang None nih. Kita mau nyari ondel-ondel yang lain ya. Bantuin Abang None ya, kita mencari ondel-ondel yang lain ya. Oke, let's go. Kita cari ondel-ondel di mana dia bermain. Ondel-ondel. Wah, teman-teman. Abang None melihat sesuatu itu. Itu kayak ondel-ondel tuh, lagi berdiri situ tuh. Oh iya bener. Ondel-ondel ngapain di sini? Ore, aku nyariin kamu dari tadi sama yang lain. Kamu tunggu di sini ya. Abang None nyari lagi teman-teman yang lain nih ya. Tunggu di sini. Abang None kumpul ini. Oke teman-teman, bantu Abang None lagi nyari onde-onde. Kita cari lagi teman-teman. Onde-onde. Teman-teman. Ada lagi teman-teman. Ini ondel-ondel hijau. Kamu di sini. Kita Bang None yuk, ngumpul. Ngumpul di sini. Nah, ngumpul. Yuk, kita cari lagi ondel-ondel yang lain teman-teman. Dia main di mana hari ini? Nggak ada sini main ya. Mainnya di mana teman-teman? Teman-teman, itu teman-teman, ada lagi nih ondel-ondel ungu. Ngumpul di sini ternyata. Ikut Abang None, ngumpul di sini kita. Nah, sudah terkumpul 3 ondel-ondel. Kita cari lagi teman-teman. Mana lagi nih ondel-ondel? Ada lagi teman-teman. Tuh, ondel-ondel warna kuning. Wih, di sini dia. Ikut, ngumpul lagi. Kita kumpulin di sini. Nemu 4 onde-onde. Let's go teman-teman. Kita cari lagi. Teman-teman. Abang None lihat lagi tuh di mobil-mobilan. Benar. Ini ondel-ondel. Di mobil-mobilan satu lagi. Nemu lagi satu lagi. Sudah terkumpul 5 ondel-ondel. Kita cari lagi teman-teman. Ada lagi teman-teman. Tunggu 4 teman-teman. Ondel-ondel merah. Temu lagi. Teman-teman, bantuin Abang None mencari ondel-ondel yang lain ya. Ini sudah ketemu 5, 6 nih. Cari lagi. Ada lagi tuh teman-teman. Langsung kelihatan. Teman-teman. Angin teman-teman jatuh. Pada jatuh teman-teman angin. Kita ngumpul di bawah aja teman-teman. Kita ngumpul di bawah aja deh, angin di atas. Oke, kita kumpulin di sini teman-teman. Ondel-ondel kita kumpulin. Ada berapa semuanya terkumpul? Sudah terkumpul berapa ini? Udah banyak nih. 2, 3, 4, 7 ondel-ondel. Kita cari lagi teman-teman. Barangkali masih ada. Abang None penasaran teman-teman. Kayaknya dalam sini ada nih teman-teman. Lagi tiduran nih. Benar teman-teman, ada 2. Kamu ngapain dua-duaan di sini? Aduh. Temu 2 di sini teman-teman. Dua-duaan siang-siang bolong kamu ya. Tangkat hansip kamu lama-lama ya. Dua-duaan kamu. Tuh teman-teman, sudah terkumpul berapa nih? 3, 6, 9 ondel. 3, 3, 6, 9. Ada lagi nggak? Udah nih, cukup tuh di 5. Topengnya teman-teman, topeng. Cari topeng. Itu teman-teman, topeng putih ketemu nih. Angin ini kencang teman-teman. Ondel pada jatuh, angin kencang teman-teman. Galak anginnya. Kita rapin di sini aja dah. Nih, kita rapin di sini. Biar nggak kena angin. Ini di sini ya. Ini di sini biar nggak kena angin. Tuh, ngumpul semua teman-teman. Udah ngumpul. Topeng putih sudah ketemu juga. Kayaknya ada yang kurang nih teman-teman. Topeng merah nih teman-teman. Yuk kita cari lagi yuk. Topeng merah di mana? Topeng merah. Ini teman-teman.
Nemu topeng merah. Masih ngumpat baik teman-teman, ngumpat ini. Oke, sorry satu kumpul semua teman-teman. Makasih teman-teman sudah bantuin mencari ondel-ondel. Dadah.